Tēnā koutou ko Rapaera Tawhai taku inua no te kōhanga reo o tāpaki, kua whiwhi ko tūloe me te whānau Hapanui, e kai mahi a hau ki te karere ki konei, ki reo tātaki. No reira, hei tēnei rā, Rapare, ka rere atu au ki Hapani mō ngā whakataetai taumahekeheke o te ao. Hea e pēhea no whakaaro mō tērā haerena? Kei te āhua mai i te mea e mohiotia ana e rere ana tēnei o ngā mate ko whiori ki te ao. Engari ko te hiahia kia noho haumaru tonu, mātou te hungai haere ana ki reira. Engari e mohiotia ana ko te hiahia kia puta ngā kōrero mō a tātou kai tākaro e haere ana. Just kei te pēhea, just double check kia wehena kei te pēhea tana kei te pēhea tunu. No reira kei te pēhea tā te hōtaka i tēnei wā? Pai, tēnā pai. Kua oti katoa ngā mai? No, just atu i te montage. Hei, ku tērā mō te montage. Ko te kupu Māori. Ko ai tēnei ko taku pāhi tēnei, ko roi hanami tēnei. Kia ora tātou. No te arawanga, piki ao. Tēnā kore mai, koe no te hea kōhanga reo. Kia ora tātou, no te kōhanga reo o roto kawa. Ki Rotorua hau, nā reire mihi ana hau ki a koutou. I reira hau ka ako ki te tai atu ki te mahi, i ara o te wiki. Nui no atu aku rā, ka tai atu au nā mane hoki. Kia kā koutou kia maia, kia whakaputi te reo. Ai, kore te painga o te hunga i te kōhanga reo, kāri te whakamā, ki te whakaputa i o na whakaaro. Nā reira, kei konei ki māua mahi ana i tērā mahi. Kawe i ngā pūrongo kōrero, ka rau atu ki te motu ai mātakitaki mā koutou. Kārehe aha ki au, mihi me ka whakae ka whakahera ānei ki te kaupapa. Ko te mahi nui, kia tai atu ko ngā kaupapa, i roto tonu i tō tātou reo ki a tātou, ne? Waimari au i tipu au ki roto te whārua o rua toki o tira o tāne atu anu hoki. I roto i tētahi whare Māori, i tētahi whare Ngāti Tāpaki, tētahi whare tūoe anō hoki. Ko aku mātua tērā e whāngai ana i te reo Māori ki au, ki o kutu ākana o tira ki taku taina. Ka mutu ko te whānau whānui tonu. I taku marae o nāhina i reira whakaarahi ai te kohanga reo o tāwhaki. Ko au tētahi o ngā tauira tuatahi o taua kohanga reo. Ko au tētahi o ngā raupura o te kura kaupapa Māori. Aho matua, ki roto o rua tōrea ko te kura kaupapa Māori o te waiu o Ngāti Porau tērā. Ko taku tau whakamutunga ki roto o whakatāne i taku hiahia kia hoki ki te kāinga ki reira whakatoa noa i ngā tikanga me te reo Māori o te kāinga ki roto ki au. Ka hunuku au ki tāmaki ki te paiene momo mahi ki roto i te pāwaka whakaata. Ki roto tonu o te karere i te mea ko te reo Māori taku tino kai whāngai iau i tēnei ao, koira tētahi o aku tino kaupapa nui o taku oranga. Ka mutu ka whāngai ko te reo Māori ki taku tamahine, ki taku whānau anō hoki. Nō reira, ko te reo Māori taku kai kawe i tēnei ao. Kei reira ko te tirahau, ko reo nei koe. He mea nui hoki tērā i te mea ahakoa kei tawhiti mātou e noho ana. E te mautonu ki ngā kōrero ki te reo o tira ngā tikanga o tūhoe. Ki roto o tāmaki makaurau ki tō mātou o tira tō tātou whare i te tirahau. Engari tērā anō tōku taha whānau Hapanui e whāngai mai ana i tērā taha oku anō hoki. Ka pai. Nō reira, ka huri pia au ki te reo Pākehā i mō tēnei pātai poto. What's it like sitting next to someone as famous as Hilary Barry and getting your makeup done there, Rapaera? I know. I get nervous just sitting there too. Like,
privileged. You know, you get to sit next to beautiful people like Hillary here. Give me the inspiration I need before I go on here. I te karere, te ranga a wangawanga I te hekenga o nā nama o te hunga kāri I te whai kano ārai mate mua rātou tamariki I te tai tokerau, e iti ake I te haurua Māui kei te whai. Nō reira, koira aku mahi, ki konei ki te reo tātaki o tira, ki konei ki te karere. Nō reira, tēnei te tuku mihi atu ki te kohanga reo, mō koutou I whakaaro nui mai ki au me te tuku I wēnei o ngā pūtea ki kia hau. Nō reira, e mihi ana, e kore, e mimiti, te aroha.